Assalomu alaykum ko'ruvchilar, qadrman ko'rarmanlar. Sizlar men Barpı KG YouTube kanalı. Bizde dünyanın bulunmuşundan görüp çıkan mekendeşler, koyu suyucular, çarbekerler, amansızlar ve dostlar, bu video жоңгана тамаша ретінде жақшылап назар салып, өзіңіздерден жақшы ой пікірлеріңізді қалдырып кетесіздер деген ойдамыз. Алла насip қылса біз 36.200 қатталушыға жеттік. Сіздерден қолдауыңыздармен және ушул видеоны көріп жатсыздар, бір дана лайк кнопкасын баса кетіңіздер. Достармен бөлүшүп поделиться кылып кетебиз. Буйруса ушундай жакшы чыгарыштарды кылып турабыз. Достор, бул козгошкулар бомба кайматы менен популяр болгон кошкордун линиясы. Бул эки теш кошкор Барпыда Такаев Анарбай агабыздын короосунан чыккан. Аккаш кайматы менен белгилүү кошкордун түздөн түз козусу. Анарбай агабыздын эни кайманаты чагылган деген кочкор экен. Өзгөндө Мирлан агабыздын короосунда турат. Достор, бул кочкордон токтогон соолуктарда видеонун акырына кое кеттик. Көрсөздөр болот. Мирлан агабыздын чарбачылыгын. Вот это чагылган. Метр 3 сейчас холки. Метр 3, 2 зуба. Вот в этом году поставили. Вот такой красавчики. И здесь еще 4 баранчики. Вот тоже такой от линии бомба. Получается от линии бомба. А такой красавчики есть здесь. Такого